Izmene zakona o deviznom poslovanju donele su dve promene, od kojih je jedna počela da se najavljuje i primenjuje od pre mesec, dva, tri, a druga je počela da se primenjuje evo upravo ovih dana. I da bih lakše objasnio koja je razlika između sistema pre i sistema sada, objasnit ću kako je to nekada funkcionisalo, a kako bi to trebalo funkcioniše danas. Naime, prva razlika je što uvoznici i izvoznici više neće pravdati prilive tako što će, dakle izvoznici neće pravdati prilive tako što će navoditi šifru za 112 je za izvoz beše, nego će navoditi brojeve faktura. E sad, kako to u praksi funkcioniše ako vi izvozite robu, ali vama neko između posrednik u naplati, i to su najčešće recimo kartični procesori iz inostranstva i slično, ukoliko oni naplate i zadrže sebi neki deo sredstava, kako će to onda funkcionisati? Zato što vi na LORO doznaku morate da upišete brojeve faktura i iznose po fakturama i kada ih sve saberete neće to biti taj iznos. Na fakturama je više novca nego što vam je upućeno zato što je posrednik zadržao neki novac. Tako što ćete, znači imate lepo piše iznad LORO doznake kako se zove da kao zaduženja, odobrenja idu sa plusom, zaduženja idu sa minusom, vi ćete kao posljednju stavku dole navesti dokument, broj dokumenta kako već, u kome je fakturisano vama, dakle od platnog procesora koliko novca oni vama naplaćuju. Shodno tome, ukoliko ste recimo imali 6 faktura prema nekim klijentima koji su nešto kupovali preko stranih procesora, vi ste njima izvezli robu, 6 faktura po 50 evra, 300 evra, ali vama leže 280, onih 20 evra ćete stavljati sa predznakom minus i davat ćete dokument, dakle banci ćete prosleđivati i fakture, a i taj dokument u kome, to je račun koji je izdat vama u stvari, dakle faktura koja je fakturisana vama, gde piše da će vam taj međuposrednik naplatiti toliko i za toliko manje uputiti, tada će vam se cifra složiti. Dakle, onoliko koliko su klijenti poplaćali, minus onoliko koliko je zadržao procesor plaćanja koji je bio između vas, na kraju treba da bude jednako onoj cifri koja je upućena vama, pa sad kako se zove, da li ćete imati gore još onaj trošak kako se zove dodatni, ali mora da se složi sa cifrom koja je upućena ka vama. I onda znači izvoznici koji šifrom 112 su do sada pravdali svoje prilive na LORO doznakama, od sada će na LORO doznakama upisivati umesto 112, upisivat će brojeve faktura jedno po jedno, upisivat će iznose na fakturama jedno po jedno, a ukoliko imaju i troškove posrednika u naplati, i tu fakturu će prilagati i nju upisivati, samo nju naravno sa predznakom minus, umanjenje jednako onoliko koliko je upućeno vama. To je prva promena. Druga promena tiče se takođe posrednika u plaćanju, dakle naime, nekada je to funkcionisalo tako što svako ko je radio sa strancima, pružao usluge, na primjer, i slično, a naplatu vršio, a i komunikaciju vršio preko platformi kao što su Upwork, kao što je TopTal, kao što je Etsy, kao što je Fiverr i slično, on je izdavao, ukoliko je poštovao zakon o računovodstvu i knjigovodstvene računovodstvene propise, izdavao, dakle vi izdavali ste račune, to jest fakture, koje su glasile na krajnjeg kupca, dakle tamo na nekog Johna Smitha. Ali uplatilac vama na devizni račun nije taj John Smith, nego je uplatilac posrednička platforma, pa dakle kažem Upwork, Etsy, Fiverr, TopTal, šta god. I tu ste imali jedan mali raskorak gde vi ste fakture izdavali jednom licu, a uplata je stizala od drugog lica. Da to ne bi bilo nejasno, Narodnoj banci je potrebno dostaviti dokument, a u stvari dokument dostavljate vašoj poslovnoj banci, a poslovna banka taj dokument u vaše ime dostavlja Narodnoj banci Srbije i dokument je izjava. Izjavljujete u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, član 33, pa sve one stavke, izjavljujete da ste saglasni da platforma kao što je Upwork, i navešćete znači koja je platforma u pitanju, kažem Upwork, Etsy, sve one po redu, da platforma u vaše ime i za vaš račun može od vaših krajnjih klijenata naplatiti
naravno da će zadržati neki deo, to je njihov fee, to je, kako se zove, to je trošak platnog prometa u inostranstvu, oni će zadržati neki deo i vama će proslediti ostatak. Dakle, vi izjavljujete saglasnost da platforma posrednik bude posrednik u naplati od vaših klijenata za vas. Time ćete imati i dokaz za test samostalnosti, koji, dakle, proglašava ona tačka broj 7, da od jednog klijenta 70% i time ćete dokazati da imate više klijenata, jer izjavljujete da onaj ko vam je uplatio novac, pa non stop mu plaćuje samo taj jedan, izjavljujete da je to posrednik u plaćanju i da on naplaćuje od mnogo više klijenata, a da su fakture zaista izdate klijentu A, B, C, D, itd., itd. I da u stvari to što novac leže samo od jednoga, da to ne znači da je to novac potekao od njih, nego su oni samo posrednici u naplati. Sada, znači, to je potrebno dati u formi izjave, navesti koja platforma je posrednik. Naravno da možete imati više različitih platformi, daćete više različitih izjava. Uz svaku LORA doznaku vrlo verovatno ćete morati da pišete po jednu izjavu gde ćete navesti klijent A, klijent B, klijent C, potrebno je navesti i fakture i saglasnost da se te fakture naplaćuju putem posrednika. Plastično objašnjeno, treba da se saglasite sa time da sve Johnovi Smithovi kojima je izdata vaša faktura, da ste saglasni da sav njihov novac naplati platforma između i da taj novac zbirno prosledi sebi i time ćete u stvari i sebi pomoći u testu samostalnosti.